6ix9ine. I represent my city. Hey, what's good YouTube? It's your boy YK Peculiar, Quan God Motion, and Flyboy Fabi. Y'all already know the vibes, and we're back with another banger. Today we in our community, So today we'll be interviewing, people in our community, trying to do that IQ test. Yes, sir. So without further ado, let's get into it. I'm here with, as ek vra, today I'm here with my Uncle Toy, man, die naam sê. What? Wat? Uncle Toy moet die naam sê. Wat is Uncle Toy se naam? Mijn naam is zoals een mijn naam is die kant toe. Sige zo. Voilà. Valam. Stop it. Get some help. Anyway, valam, hoe voel je over die gemeenschap? I feel in the street. I'm a man to build up in the. It's what I feel in the beat. Play me a song. Daar zie Anyway, valam, wie is die president van Afrika? That come from Adam Kok. Dankie, hij is doodrecht. Wat is Aquafresh? Colgate. I see, valam. How many countries do we have in South Africa? I name Africans miracles. African miracles can happen. I see, dankie, valam. Nee. And further, I know what else was going to happen on with all towns. And my name is Town. Daar zie je, What? dankie. It's a good revelation. I was yesterday. I must make sure what I talk, what I'm in the street is a bit of I say dankie, valam. What's good, guys? Ons is hier so saam met die man van die municipality. Verstaan jy? yeah, boy. Hey, hele ding. En ek is hier so saam met wat is jou naam? Denroy Beige. Laaste hond, Denroy Beige. Kyk hier so, Denroy. Ons gaan vandag 'n paar vrae. Is net vier vrae, intelligente vrae sien nie. So, jy gaan nou maar net answer vir my. Die eerste een is, wie is die president van Afrika? Afrika, as my moes parlement. You serious? Helaas ek was die president van Suid-Afrika, Denroy Beige. Yankees. Denroy Beige. Got him. We fucking got him. Okay, Denroy. Die tweede vraag is wat roep je skoen sonder leisies? Aviator. Stop it. Get some help. As skoen sonder leisies, aviator. Laaste one, nee, jy het hom. Wat is Aquafresh? Aquafresh is tandeborsel gebruik. Nee. Die berasje, ja. Wow, man. Damn. Nee, Denroy. Denroy, onze de laatste vraag hier. How many countries do we have in South Africa? Lot of many countries. What countries? Council countries, Yeah. army statements. Lot of council doctors. Lawyers, nurses, sisters, long, many. Nasi. Dankie, Den. It's your boy Flyboy Fabs. Today we are what? Moet je me die naam zeggen? Mr. Abel Phyllis. As Mr. Abel Phyllis. Mr. Abel Phyllis, ek het net so 3 vrae wat ek kan vra, né? Die eerste is, what do you call a shoe with no laces? 'n skoen sonder laces. 'n skoen sonder laces. Ja, mens. Is baie onbevoordeel.
Hoe ga je werk toe gaan? Dis reg om Ips. Om Ips, wat is Aquafresh? Oh, Aquafresh. Is die medikasie wie jy gebruik nie. Ja, om Ips. How many countries? Om Ips, sorry man. How many countries do we have in Africa? Hoeveel countries heeft ons In Zuid-Afrika, sorry. In Zuid-Afrika. Hoeveel countries het ons in Zuid-Afrika? Heer, ek het nou vergeet, kan julle my nie help, dat is van julle toe. As dit nie 9 nie, om Ips. Ja, 9 countries. Dis reg om Ips. Om Ips, ek wil net vra, wie is die president van Afrika? Hy ding. Jacob Zuma. Jacob Zuma. Dis reg om Ips, baie dankie om Ips. Net plezier hoor, boy. As jy om Ips. I say, anyway, we back with another video. Ons is hier saam met Andre. Is dat? Andre. Andre. We do not care. I say Andre. Andre, ons hou net so 4 vrae vra, ne? Muziek floppy. I say, anyway, what is Aquafresh? Aquafresh is toothpaste. Hey, sien die maklike vraag my bra. How many countries do we have in South Africa? Not countries so, dinges is provinces. As Northern Cape, as Eastern Cape, Limpopo, Mpumalanga, Free State. En die ander 2 mo. No, God! No, God, please, no! No! Ja, nee, jy het hulle bola. Who is the president of Africa? Hij is de president van Afrika en is president van countries. Sharp, nee, bola, je het hem. What do you call a shoe with no lace? Nee, dat is een shoe with no lace. As nee, ik ken dat zo, ik verstaan niet. Dat is not bola. So today I'm here with, iemand sê wat is uw naam ne? Johnny Brandt. I'm here with Johnny Brandt. As waar my outie. As waar my ou. Die tanden pla my bietjie hierso. Hoe pla die tanden, wat maak die tanden, John man? Koek geëet. Ja nee, te veel soetigheid ne? Ja Hoe nee, veroorsaak die probleem? Kijk, ons wil die mensen wijs hoe slim is, ons is maar slim, is baie slim. Ja nee, we staan ons die dom mensen in, ek wil een vraag vragen ne. Wat roep je een schoen wat die leisies het die? Een schoen wat die leisies het die? Ja. Here I come. Schoen. Een casual schoen. Dat is na die tweede vraag, dat is net 2 vragen hè, John Bucks. Als een plane van die Kappa vliegt Josie toe en ik crash, waar worden die survivors geberry? Geloof mij. En weet je waar gaan die vallen? John Bucks. Dood gaan hulle allemaal dood. Ja nee. Allemaal gaan dood gaan. Daar is John Bucks. Die bomen vallen, liegen, gaan krappen, gaan die krim, maar dood gaan niet doodgaan. Ja nee, dank je man John Bucks. Als John Bucks iets om te zeggen voor die mensen daar zo. Niet nou niet. Ik ben nog een beetje ziek. Ja nee, dank je. Later. Ja nee. Oh wow. Daar is John Bucks. Dank je man.